Teşekkür ederim. В первую очередь хочу поблагодарить за то, что вы пришли посмотреть сегодня мои произведения. Bu sergiyi proje haline getiren Sayın Başkonsolosumuz İsmet Bey'in fikriydi ve ona da en baştan teşekkür ediyorum. И я хотела бы в первую очередь поблагодарить генерального консула за его идею и поддержку идеи данной выставки. En son sergiyi 2015 yılında açmıştım. 2015 yılından itibaren bugüne kadar herhangi bir sergi açmadım bazı sorunlardan dolayı. Последнюю свою выставку я открывала в 2015 году, и в связи с разными обстоятельствами до этого момента других выставок у меня не было. İsmet Bey'in bu teklifi benim ayaklarımı yerden kesti ve çok sevindim. И предложение Исметбея меня буквально обрадовало. Я с большим желанием взялась за эту работу. Uzun zamandır söylemek istediğim, böyle haykırmak istediğim, içimden böyle dışarıya atmak istediğim birçok duygum vardı. К этому моменту у меня уже накопилось много мыслей, чувств, о которых я хотела буквально кричать, вылить их. Ve bu sergi bu duygularımın hepsinin dışarı vurmama sebep oldu. И эта выставка стала хорошим поводом для того, чтобы выплеснуть свои идеи и чувства. Öncelikle inancımdan dolayı Müslümanım ve dindar birisiyim. Я, будучи то есть мусульманином, являюсь достаточно верующим человеком. Ama dindar olmamıza gerek yok. İnsan olmamız yeterli. Но не обязательно быть верующим, достаточно быть просто человеком. Çünkü Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de dinden bahsetmez ama ona tapmayanlardan, ona inanmayanlardan, yani insanlık vazifesini yapmayan, ona şükretmeyenlerden çok bahseder. В Коране говорится, не столько говорится о самой религиозности, сколько о том, что нужно быть человеком, что нужно уверовать. Buradan anlayacağımız üzere insan olmanın temeli varlığımıza ve var olanlara karşı şükretmekten geçiyor. И основная мысль этой веры – это понять, что мы есть на самом деле, и быть благодарным за это. Şükretmemiz için evvela kendimizi bilmemiz gerekiyor. Neden yaratıldığımızı. Потому что быть благодарным нужно понимать, для чего мы созданы. Neden yaratıldığımız, niçin yaratıldığımız, Как мы созданы, из чего созданы, kim tarafından yaratıldığımız кем мы созданы ve hangi faaliyetlerde bulunmamız gerektiğini и что мы должны делать. bilmemiz gerekiyor. Ve bu bilgilerle birlikte ona şükrederek kulluğumuzu yapmamız gerekiyor. И вместе с осознанием этого нужно повиноваться. Öncelikle bilmeliyiz ki Allah kainatı yarattığında Когда Всевышний сотворил Вселенную, biz insanları da kainata bir halife olarak yarattı. нас назначил своими наместниками на земле Ve bize çok önemli bir vazife verdi. и дал нам очень важное поручение. Bu görev bizim kainatı, onun yarattığı kainatın muhafızlığıydı. Это сохранять Вселенную, которая создана Всевышним. Diğer canlıları korumak, tabiatı korumak, Охранять все живое на земле, природу. ve insan olarak birbirimize saygılı olmak, И с уважением относиться друг к другу. barış içinde yaşayarak Жить в мире в согласии. güzel bir dünya hayatı sürmek. И вести красивую жизнь, хорошую. Bu yeryüzünde halife olmamızın en önemli vazifesiydi. Это одна из основных наших функций, которую мы должны исполнять в качестве наместников. Fakat biz gafil insanoğlu yaratıldığı günden beri Но мы неосознанно с момента своего создания tabiata zarar vermekten ve insan olarak birbirimize zarar vermekten öte bir şey yapmadık. не сделали ничего и причиняли вред как друг другу, так и природе. Yaptığımız her şeyin güzel olduğunu düşünerek yaptık ama Думали,
думали, что все, что мы делаем, верно. Çoğu yaptıklarımız hep hüsranla sonlandı. Но выяснилось, что многое, что мы делали, было неверно. Şahsi olarak bize bir menfaat sağlasa da И если даже оно нам приносило какую-то пользу лично, diğer insanlara bazen zarar vermiş olabilir. другим людям оно иногда причиняло вред. Ve diğer kainatın diğer enstrümanlarına. И другим элементам Вселенной. Bu sergi aslında tam da bunları sorgulamayı yönlendiren bir sergi. Выставка сама тоже предназначена повернуться лицом к этим вопросам. Güzelce hazırlamış olduğumuz katalogda da içeriğinde de belirtilmiş üzere В каталоге выставки я постарался коротко изложить свои мысли. 5 kelime, 5 hikaye ve 5 renk üzerine kurgulanmış bir konsept. Основная концепция выставки – это 5 слов, 5 цветов и 5 историй. Başlık olarak da yeni kelimeler başlığıyla sunulan sergimiz. Выставка называется «Новые слова». İçeriğinde yeni hiçbir kelimenin olmadığı, При этом нет ни одного совершенно нового слова. fakat duygusal bağlamda, arka planda çok büyük kelimeleri içeren bir konsept. В то же время много слов в себе содержит, которые несут за собой глубокий смысл. Her bir eserin kendi içerisinde anlattığı bir mesajı var. Каждое произведение несет в себе некий посыл. Yeter ki biz sevdiklerimize karşı nasıl duygularımızla bakabiliyorsak, И как мы можем смотреть с любовью на своих близких, eserlere de tüm güzel duygularımızla bakabilelim. на картины тоже нужно смотреть с любовью. Eğer buna bakabilirsek içeriğindeki asıl manayı, gerçekliği ve kendimizi görebileceğiz. С любовью и пониманием, и тогда мы увидим основной смысл, который можно прочитать между строк. Ben tekrar Sayın Başkonsolosumuz İsmet Bey'e, Kültür Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Popova ve yaşça büyük, dolayısıyla dünyanın bütün kadın sanatçıları, büyük üstadlar hepsi benim de üstadımdır, benim de hocamdır ve kendisini ilk defa burada gördüm. İsmini daha önce duymuştum, eserlerini daha önce gördüm, bende de bazı kitaplar var, görmüştüm. İlk geldiğim günde İsmet Bey odasındaki kitaptan da biraz inceledik ve ben huzurunuzda kendisine saygımı sunmak istiyorum, elini öpmek istiyorum. Я хотела поблагодарить Генерального консула, министра культуры, президента Республики Татарстан, также музея и всех сотрудников за поддержку данного проекта, а также хотела бы поблагодарить и выразить свое уважение господину Попову. Когда я приехал, господин консул показал мне альбом с его произведениями, и вообще все учителя, они и мои учителя